kabisa. Kwanza msmile tu niangalie msmile. Hiyo bana imepotea. Kabisa kabisa. Tunajua ni siku 5 zimebaki, na kwa hivyo watu wajitokeze wajiandikishe, kwa sababu baada ya tarehe 28 tutafunga kule mashinani, tutarudi maofisini. Sisi ni partners kwa sababu tuko na vijana hapa ambao ni wanataka kujiandikisha kura, na kila mara kwa mara tunashirikiana na IEBC officials wa county hapa wakifanya mikutano yao hapa. Tunasema tunaendelea na kushirikiana, na pia tunasema katika hali ya kuandikisha kura, na sisi kama tume tuko na mikakati ya kuhakikisha inclusivity na ya kwamba kila mtu ataweza kufikiwa, wakiwemo prisoners, na pia tunasema ya kwamba wajiandikishe, na pengine kama itakuwa ni wakati wa kupiga kura na wametoka wao si wafungwa anymore, wataweza kujibadilisha waende kile kituo wanachokitaka.